nekoliko crteža i slika dece koje su bez roditeljskog staranja i žive u domovima u Zvečanskoj ulici, a na izložbi je prikazano preko 150 radova koji će biti prodati na aukciji u sredu u 16 časova. Prihod od prodaje namenjen je fondu koji brine o ovim mališanima i kupovini čestica i boja kako bi oni bili u prilici da i dalje stvaraju. U ovim crtežima je Jovana Tomanović, akademska slikarka koja živi u Milanu, prepoznala jake emocije, energiju, talenat, ali i vezu sa rodnim gradom. Zato je osnovala fond Savremena deca, kako bi deci bez roditeljskog staranja omogućila da slikaju i svakog vikenda u domovima pohađaju likovne radionice. To su deca koje imaju puno osjećanja u sebi, agresivnije su, jače su i mislim da kroz njihove slike su baš jake i snažne su kao osobe i to prenose na platno. Iako često putuje jer svoje radove izlaže u Londonu, Njujorku, Seulu i Milanu, Jovana uvek izdvoji vreme da dođe u Beograd i posveti se ovoj deci i fondu. Pored klasičnih likovnih radionica u kojima joj pomažu studenti Fakulteta likovnih umetnosti, često organizuje izlete i različite aktivnosti. Slikarske kolonije se trudim da pravim jedanput godišnje, a ako uspijem i češće. Decu jednostavno vodim na neko druženje. Na koloniji idu deca iz različitih domova i tamo se upoznaju, druže se, takmiče se ko će bolje da slika i posle toga jednostavno postanu drugari. Izložba će biti zatvorena aukcijom koja se održava u sredu u 16 časova. Sav prihod od prodatih slika služi isključivo za kupovinu čestica, boja i materijala neophodnog za likovnu praksu. Idemo još jednom ovoga jutra do